ngilayitha ikhandlela. Ngithi angikwazi ukuthandaza. Ngithi uyabona bathi uma uthandaza ngekhandlela indlela zakho zisheshe zikhanye. Phela lo 30 million manje ngiyawufuna. Futhi nge6 months ngiyawuthola. Ngimake lapha uyabona la ngisebenza khona ihile. So ngime la ngaphandle kuphethiwe. Iveza kahle kishobek. La iveza le ndawo zako 4 ways. Ngisho ngithi ha in 6 months time bayo befunda ngami emaphepheni. Ziningi lezinto zabelungu la. Amakhaphu nakahlela valelwa gcwele idust. Manje sengifuna ukweba. Manje ngithi ngiqale ngintshontshe zibe ngakumi. Ngizasindiswa senginshontshile sezingapha ngakumi. Bese ngivumiliswa manje. Ngizolivuma next week Sunday. Ngithi ngempela ngathi ngifika lapha ngantshontsha. Kazi ntshontsha Chris. Kazi ntshontsha. Sengiyawazi lo moya. Senginoxoxa nawo ube mnandi ungifundisa ukuthandaza angavumiliswa. Mina Nkosi ngikazi mina emoya ongcwele angikwazi ukuyifunda ngikwazi uyangaza ngikwazi ukufunda iBhayibheli. Angikwazi nje ukuvula mina ngiyifundi. Yazi Chris ngabona mina uIsaya ngimazi. Sengazi iscripture. Mina Chris ngaleso sikhathi ngangibona iscripture ukuthi ngikwazi ukuye eBhayibhelini. Ngangibona iziscriptures zibhalwe na ke tracking naphansi noma kuphi okanye umoya ongcwele akhuluma kimi mina +079 875 3876. Welcome to the Dobest Show. Of course, Akupaid and I'm Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press notification bell as well. Join the membership. Is road to 200,000 subscribers. Thank you so much for support. We highly appreciate it. Thank you. This episode is sponsored by Church of Finance. If you want to, if you need a loan, like a micro loan, you can contact Church of Finance. The poster is showing before the episode. So yeah, Church of Finance is not too much Shonisa, is a registered financial service provider, SMTechweni. So yeah, contact them. Otherwise, James, how you on? Grace. Yeah, it's God's time. Hey, my sister, uthi kunzima akazi ukuthi uzothi. Ngizwe athi yabona mina what I'm interested in uthi the Holy Spirit is the one that taught her iBhayibheli. That's interested impela. Ayithi akazi ukuthi indoda uzothi. The Holy Spirit ukhona. Asithembile wena guide you. ne ekan. Yes. Ayithi my sister uthuku uyafa naye akazi. angiphiwa ngespirit sokwesaba. Ngethemba umoya ongcwele konke nje. Nango. Esaqala ke manje siyamfaka ayikota ngekulu ayikota ngekubuye la. Itata lithini ixesha ke ngoku. Yesu. Ixesha kaYesu. Charity. Yeah, sister. Relax nje mama. Mina I can't wait ukuzwe testimony yakho. Yeah.
yami ungcwele kahle kahle nothi yami mina ngazi into ngizibhedela Nkosi. ungastress. Ungathiwa uzale yami, ungathalela le yami le ngize nayo yami ungcwele. Mangathi ikhulumi mina ngiyi-one. Isikhathi sikamoya oyingcwele vele. Yebo. Yeah. Isikhathi sikamoya oyingcwele Yebo. mama. Hayi. Hayi my sister asivele singene phekwayo ubingelela ababukeli emakhaya bese sidala phekwayo ukuthi ithini mase. Ngicela ukubulisa kubabukeli emakhaya. Ngibonge ukuthi uMongcwele angiholele ku-Chris Network. Ngiyambonga uMongcwele, ngiyambonga uJesu Kristu noNkulunkulu. Igama lami nguXoliso ngwakanzimande, ngibuye eMatatiyela. Namhlanje ngize ukuzoveza umusa kaNkulunkulu angenzela wona ngo-2004. In fact indaba yakho nayiqala ngo-2004, iqale ngo-2023. Mina ke ngikhule ngiwumuntu nje ekhaya njengokuthi wonke umuntu amasemakhaya la ngibuya khona kusemakhaya. Besikhula ke sisonta nje ngikhule ngumntwana waseWisili, babhadiswe eWisili. Kwathi ke ngokukhula besikhula ke thina siyabantu abangakhethi amabandla, besikhuliswe kanjalo abazali bethu bebethi mangabe uye esontweni njengabe samaWisili, mhlawumbe uphuma uhambe esontweni, mhlawumbe uthola ukuthi iWisili ayikho ngalolu langa endaweni ngoba phela kusemakhaya, uthola ukuthi hayi umfundisi ushumela kwenye indawo. Anyway, thina besikhula ungaboyi ekhaya ujikela ukuthi iWisili ayikho. Besiya eZion siye kwi-Anglican la kuthiwa ichurch khona, kuye nasemaromini. Besikhule singanako ukukhetha. Because umama abazali bethu bebekhulu besitshela ukuthi iBhayibheli linye, izwi likaThixo linye, uNkulunkulu munye noma amabandla ngahlukana but le oyishiye eWisili nase-Anglican khona naseZion khona. So ngakhula ke ngumuntu okhululekile ukuhamba amabandla. So ngakhula ke njengamuntu wonke okhulayo ekhaya beku abantu nje abenza imisebenzi yamadlozi. Kuye enyangeni kwenziwa yonke into. Ngakhula ke nami nje ngizikholelela lapho ke ngingenankinga namatiye yabo sezamatiye sicela izinto emadlozini yabo. So ngaza eGoli. Mangifika eGoli ngahlangana nabantu ngokuhlukahlukana. Yazi laske mina ngumuntu othandayo ukukhululeka vele. Mhlambe makuhamba isikhathi kule podcast nizanibona bayi I'm such a free person, ngiyakuthanda nje ukukhululeka. So kuhlangene nomuntu mhlawumbe uhlangane nomuntu osonta ePostoli aku-invite ePostoli. Bengingenankinga naloko, bengizihambela ngizele ePostoli, ngi-experience ubumnandi base ePostoli ngaleso sikhathi. Then mhlawumbe umuntu athi hayi mina ngumzalwane, ngihambe ngikubazalwane. Ngingabi nankinga ngoba phela bengizihambela ngithi siyakuNkulunkulu kahle kahle. Awazi lutho ukuthi yini ithi noma abantu bekhuluma nje ukuthi ibandla lithile benganandaba mina naloyo nto. It's just nje bengena ibandleni ngenze umsebenzi kaNkulunkulu because I was believe ukuthi la uNkulunkulu. And mangena ebandleni bengizwa vele ukuthi uNkulunkulu mara indlela yakhona benze njengaseWisili angithi. Eziyona benze njengase understand ukuthi amabandla wonke anendlela yokwenza. Then mhlambe ngithola uMpedi, umngane wami uMpedi athi siyeze sisi. Aweze simi mina ngiye ngaya, ngiyazi ukuthi ngino kanjani ezisisi uyaduka kahle ungene lapha yana ke kunabantu bakhona nihlale ngendlela zakhona. Ngingabi nankinga, ngelinye ilanga kuvela omunye kanjalo bengivakasha nje. So wathi emveni kwalokho angisayike eWisili yonke ke leminyaka bese kungasayi since ngafika la eGoli. Ngisayike eWisili sengimdala, bese ngigcine ngimncane kakhulu. I'm sure bengimncane kakhulu okusadlalwa nezikeshi ngiyakhumbula. eWisili yadlalwa isikeshi ngama Good Fridays. So ngagcina ngaleso sikhathi ke then ngangithanda babethanda ukunika i-character kaJesu. So ke nje uJesu uthi wayikhuluma thini ngangikwazi kakhulu lokho ngoba sasifundiswa unikezwa umuntu nomuntu scripture. Uzanikwa ke wena odlala mhlambe odlala uPilato, odlala uJesu, odlala bonke labantu abebekhona lapha kule kwakufa kukaJesu. So bonikwa khona uMary, khona indimbane, kukhona abafundi bakaJesu, oPetro kanjalo. Benidlala
sikhule sekwenziwa kanjalo-ke. Ngagcina lapho-ke nje ukuvula iBhayibhili ukuthi uyifunda because-ke mhlawumbe ngesinye isikhathi yayihambe kuze kungene emqondweni ukuthi uJesu wayithini yabo wonke la mazwi la asixhenxe. Njalo ndinxaniwe because ngiyakhatha phela isikhathi sisibhekile like ndinxaniwe kugqikiwe bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. So ngiba-ke bengumuntu bedlala le character from there sengisho ukuthi ngaligcina kuleso sikhathi I'm sure ngisenza ku-standard 5 kwakusemncane kakhulu. So mase ngifika la eGoli after-ke ngivakashela amabandla kanjalo ngathola umsebenzi emakhishini. Ngasonta kaShembe ngingena kaShembe because manje ngase ngine-partner. I-partner yakhona ishadile. Mara-ke abantu bakaShembe isikhathi esiningi kahle akuvumeleki ukuthi uthathe umuntu uhlale naye ungamlobolanga. Nje even umholi wakhuthaza lokuthi ungathathi umuntu uhlale nomuntu ongamlobolanga, which is-ke kwakumthetho right kakhulu phela nathi akululanga ukuthi uhlale nomuntu ongakulobolanga, akukho mnandi. So umyeni wami waba honest, wathembeka ngempela wangilobola kodwa ngangumfazi esibili. Sasonta-ke kaShembe kwaba kuhle kaShembe ngikwashembe. Ngangajwayela ngisaqala kodwa waya kuhle futhi ngarelaxa. Plus-ke ngithi senginomyeni ngarelaxa, ayisasonta nje kwangabikho inkinga, ngangaboni lutho nje because vele bengiwumuntu okholelwa entweni zesintu angithi nesonto lihamba ngezinto zesintu. Ngangaboni lutho lorongo. Sasonta mara ebengivila nje ngathi mhlawumbe lento yenza ukuthi ngithanda ukuvakavakasha ngoba ngangivila lapho kuba sesontweni still. Ngiyibone mase ngila kaShembe ukuthi engathi mina nesonto ukuthi ngihlale esontweni ngiyasonta ngiyimember yalapha. Ngathi bengingazwani nayo kahle kuba nakaShembe ngangisonta ngilova yabo ngenza nje ngizilovela. Noma uyile esontweni nje uyabona ngathi bowenza ngokuthi uthi hayi awuthi ngiye yabo. So-ke beku-right kakhulu ngizisontela kaShembe ngingaboni into erongo. Yathi lapha ngo-2022 kwafika umoya nje engingawazi because bengifana nawo wonke umuntu omoni, bengumoni in fact funa ngibeke icaca. Ukuba umoni kunjani? Umntshontsha, uyahleba, mhlambe nje unokuhlambalaza. Like nento engaba buhlungu emuntwini ukuhlambalaza ukuthi ukhuluma into engezungena kahle komunye umuntu yabo, or ukhulume in public into ezamhlupha omunye umuntu yabo. So nami bengikanjalo nje ukuthi nginganandaba nginganaki noma mhlawumbe umuntu ekhuluma ithini unganaki amajoke akhona. Amajoke mahle kodwa uthola ukuthi uyabona ke le joke le awunandaba. Mhlawumbe esinye isikhathi umuntu umzwisa ubuhlungu bene ukuthi hayi kunandaba uyena ongisukele uyena orongo yabo izinto ezinjalo. Njengomuntu anyone ngoba masingekabikho kuKristu ngathi siyafana because ubona uright kodwa ubewenza into wrong. So ithe lapha ngo-2023 ngaqala ngezwa njengokuthi ngiloke ngilapha kaShembe ngisebenza emakhishini. Abelungu bangijwayelene nabo siyakhuluma nje kakhulu. Wayeqeda ukuthenga indlu ngimbuze ukuthi le ndlu lo uyithenge ingamalini because womuntu open athi 4 million. Ngithi 4 million athina ngithi okay plus ngiyacabanga la Chris ukuthi ngikhathele phela kuhlupheka nami. Okay 4 million. So ngabona ngithi okay hayi kusho ukuthi kuzamela ukuthi ngizame ukuthandaza. Remember ukuthandaza ngathi ngizokuzama ngakwazi ukuthandaza mina Chris. Ngikhuluma indaba ngo-2023 hayi ngingakwazi. Bengithandaza uba uthi esizulwini. Lokuthi uthandaze serious bengingazi lutho mina nje uNkulunkulu bengimazi
ukuthi uNkulunkulu ukhona, uJesu Kristu ukhona, kodwa bengingamazi, yabo. Kodwa because uyazi ba umntwana okhulele ebandleni, yona awuphumi kakhulu. Kodwa nje lento ukuthi uyamazi nje uNkulunkulu. So yathi lapha ngo-2023 ngabuza lo mlungu, umlungu washo ukuthi ayindlule i4 million. Ngabala ngathi 4 million. And then amalevi la, and then imoto ngizoyithola kuphi? And phela ngifuna ukuphila i-soft life. Yeah. So kathi ngizenze njani? Ngathi awuthi ngiqala ukuthandaza kuzamele ngithandazele u10 million ngemina ngoba ngiyabona ukuthi mangizathenga lo 4 million furniture, indlu, yamalevi. Yeah, so izoshota incane. Yeah, incane. Ngaqala ngathandaza uNkulunkulu. Hayi ngathandaza serious Chris. Hayi into engiyithandazela ngithandazela u10 million. These ngiphakathi no10 million ngathi hayi ngeke u10 million imncane. Ke mncane kakhulu 10 million. Ethi ngikhuphule edu 20. Ngathi 30 million. Hayi ke lapho ke ngangiserious. Ngangiserious ngempela, ngangithandaza ngempela ke Chris. Ngangivuka nasebusuku. Ngilayite nekhandlela la. Ngilayite ikhandlela. Ngithi angikwazi ukuthandaza. Ngithi uyabona bathi mawuthandaza ngekhandlela indlela zakho zisheshe zikhanye. Phela lo 30 million manje ngiyafuna. Futhi nge6 months ngiyawuthola. Ngimake lapha uyabona la ngisebenza khona ihili. So ngiyime la ngaphandle kuphethiwe. Iveza kahle kishobeke. La iveza le ndawo zako 4 ways. Ngisho ngithi ha in 6 months time bayo befunda ngami emaphephi. Befunda ngami emaphephi. My sister wakhe. Ngiyakutshela mina ngithi uyabona bayo bekhuluma ngaba ngazi Chris ukuba kwaPulezele bani ngibona emaphepheni nje kuthiwa yakuphi lempunyela. Hayi kusho ukuthi uyangaphi emtatiyela. Kabhaca. Hayi Chris ngazimisela ke. Ngazimisela Chris phela. Ngathandaza ngiyafazi ngathandaza ngathi ngidlula ngelilanga ngezwe abayikhuluma kuthiwa uyabona na ufuna into zakho impendulo zisheshe ufuna ungene ku-fasting. Ngiyathandaza ngiyazitshela ukuthi hayi ngiyathandaza emsebenzini ngiyanikela kaShembe ngiyanikela uyahamba ngama-R1 ushintsha ama-R1 whatever imali ufuna ukukunikela ngayo but iqala kuma-R1 washintshela njalo manje lapha kaShembe ngiyafika ngiyanikela. Nkosi ngicela cause umholi lo kaShembe thina mina la bengisonta khona umholi kaShembe besimbiza ngenkosi besingambiza ngoNkulunkulu. Anikela R1 uyazibona lezi zinto ufike unikelela ke mhlawumbe umndeni wakho unikelela konke nje unikelwa njengoba kucelwa uNkulunkulu yabo. Unikelele futhi ngangathanda ukuya inkosi nayikhona ngoba phela into yayimfihlo. Ngifuna abantu nje bangibone sengiqhumuka impela sengicruza le kuDubai bengazi ukuthi konke kanti imfihlo yami ngangazi ukuthi na ufuna izinto uNkulunkulu kufanele ube nemfihlo. Awungafuni into ukuthi usukhuluma ebantwini abaningi. Uzothandazela lo 30 million kanti phela bese ngizile kuqala uNkulunkulu. Kuthiwa umnyango wamaZulu mncane. Uthi bongafuni. Uthi bongafuni. Indaba zakhe zaziwa because inkosi bezi mhlambe ibizokukhulu. Yeah. uzolu 13. Ngibona ukuthi inkosi khona ngisho angithi lapha kuyabekwa uyonikela uthola ukuthi ayikho. Hawu lapho ke ngisho ngithi ngize ngibale nokuthi 6 months. Plus ngangixabelene ke nomyeni wami. Ngithi uyabona lo ngodlula ngifaka amazaza ngithi ngidlula ngemoto ngibona ithi ivula phezulu ivala phansi. Bese sekuthiwa lapha cabanga Chris uyazi ukuthi into yemali laba ngalomuntu ube kwenzela izinto enza zonke izinto naleli wrong ngithengelwa ngathengelwa wena. Ngokuxabana nje nibanga bakithi bese uSathane usile bese ngokuxabana nje nibanga intwanyana encane. Udina ukuthi kangithi uthi uzongithola kahle uzongazi ukuthi ngubani. Ungibona ngidlula ngenye imoto enzima kakhulu. Uhlala le ku4 ways ngithi bizwa le kondaba hotel. Ngizibona koGalaga estate Chris. Ngiyakutshela ngale. Ngisho ngithi hayi mina ngizahamba mina ngiyafly yabona nje mina ngizadiphatha ngiyalenda. Ayikho enye indlela. Indaba lezi zama-taxi. Hayibo. Ayizibhure kakhulu. Ngisho ngizibona ukuthi yabona ngiyophuma ku front page. So ayikho enye indlela. So manje
ngaqhubeka ngathandaza impela ke Chris ke. Ngathandaza ke ukuthi back 2023 ingawusho umkhuleko impela. Siyafasta. Lalela ke ngafasta ngelinye ilanga. Phela ifasting, leya ngifastela phela ngifuna u30 million. Ngazuba uthi sezulwini, angisazi scripture. Bible alikho la endlini. Anginalo nokuba nalo, anginalo ngisho naleli lokudlala, lele ngalithola ngo2024. Ngiliboleke umama nalo. Kwangalula ngingazange ngibe nalo iBhayibheli. iBhayibheli lami ukuliphatha nje sengimdala, ngalaboleka kumama. So ngiyafasta ke ngafasta ngelinye ilanga ngiyakhumbula ngifasta kusake ngavuka ngiyezwa kuthiwa ukufasta ubuza komunye nje. Ngathi uma ufasta ufuna uvuka ungadli. Mhlawumbe uthatha 626 or uthatha ilanga lonke or uqale noma ngathi mhlawumbe ekseni uthi kodwa nje 626 ngathi okay ngaqala ngafasta ithi 12 o'clock angilambanga hayibo ngadla kodwa ngathi ayizenzeka ngeke kuthi ngathi 626 ngingadli ngeke phela ngizifastela lokwami yiko lokulamba ngithi ngiphinde futhi ngelinye ngithi ngiyafasta ithi 12 o'clock or 11 o'clock sengilambe ngiyafa ngizibuza hawo kanti lo 30 million uzothula kanjani ngoba phela ngifuna usheshe manje ngibali 6 months ukuthi 6 months time ngase ngitshele nefamily yami yayazi hayi yabona bese ngibiza kahle bethi uxoliswa 10 million hayi futhi ngiyatshela istory esazwa umndeni wami nabangani bami bangazi kahle hayi futhi ngizwa yabona abelungu baza kupha ke abelungu bayakhipha ke izinto bangipha kabelungu mhlambe bangiphe amaphilo bangipha amaglazi kambe bakuphe namakhawushi ngomemezela ngithe uqalile uNkulunkulu kuthiwa izinto zakhe ziyeza ngoba ngangikholwa ukuthi kwakuthiwa mawucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha mina yazi ngangithina ngifuna ngaze ngasho ngilapha phezulu ngathi uNkulunkulu ngimncane kabi mina ngiyazi ukuthi uyabona u30 million utshintshe ku ngeke phela wakhe izinto ezingaka ulwandle umhlaba isibhakabhaka sakho ubasohlulwe yimi ngiyacela bathi ngiyacela ngikhuluma nje kuphethwe bona kuthiwa bekho abelungu ngikhuluma impela ukhuluma la emzini wabelungu lalela ngiyapholisha la basabe bapholishela ngiyashela mina Chris mina osofa laba ngiyasho bangipheke inkosi yami abantu abelungu abaright kakhulu bangiphi izinto kodwa kwaqala vele bawangiphinda noma wena ungiphe 100 rand tshela umuntu ngithi indaba 10 million engathi ba serious hlangene nobani wangipha 100 rand kusho ukuthi vele iphathi kusho ukuthi ngangibona kwanhlanhla nje evilayo kwantu evilayo ngibona ukuthi iya lapha kulwa 30 million engangucela ngoba phela ngosengithi 10 million ngoba phela ngaqala ngathi 10 million ifamily yami yaqala ngibiza ngo10 million akade incane izashesha iphela okunye futhi ekwakubangela ukuthi why ngifuna le mali engaka mina ke nginabantu la emhlabeni Chris engibathanda kakhulu ukudlula bonke abantu luckily ngize nayo umnye wabo la uyena ongilethela ngithe mangehle taxini wavene ngabuza ihouse number wathi kukhonka wathi yakubaba khonka lapha ongithatha kwezinamhla mina ngithanda labantwana laba yabona umuntu ophuza utshwala ngimthanda kakhulu ngithanda umuntu isela ngithanda kabi ngithanda umbulali ngithanda labantwana ababhemayo umuntu ohlala estrateni umuntu labantu ababizwa ukuthi yifebe abantu bami labo Chris ngiyabathanda because those people they are honest ngiyakuthanda ukuba honest Chris mina angikufuni nje ukuzenza ngiyakuthanda ukuba honest ngiyamthanda umuntu abe honest ngoba nami ngiyakuthanda ukuba honest ngaphandle kokwehlulelwa mina ke nje nginjalo so nje uyabona mina anangihlali nabantu yabona abantu ngathi bangcono kunami ukubathandisisi ngoba ngihleli ngazi ukuthi ngizafileka small la so angithanda ukufileka small anginandaba nokufileka small but ngifuna ukuba honest mangabe ngintshontshile Chris ngisho ukuthi yazini ngiyisela ngibhokile impela ngintshontshe ukuthi nokuthi ungangehluleli nawe futhi anginandaba mina Chris uzangitshelana ngiyakhohlwa nokhohlwa futhi mangiqeda ngifana nawe mangitshela ukuthi uhambe wontshontshela lapha mhlambe nami ngitshontshile ekseni
Mhlawumbe ngizokutshela mawubuthi ivela phi manje le? Yazi ngithi ngidlula mhlawumbe okanye ngibuza iglass ivela phi le glass? Angingathi nasiphuma lapha ebhange ngayithatha ngabona ngifaka ibhaki le nto. Oh okay yazi ngiphethe kamnandi ngitshela kahle ukuthi khululeka Chris nami bengishontshile ngale kwayizolo lapha emakhishini. Vele ngizokutshela. Ngifuna kahle kahle ngithanda abantu abanjalo. Ukuthi ngingazi angithandi ukuthi kube nale nto ukuthi it seems like I'm better. Ayina ngimthanda umuntu othedlulile endaweni azenze ngathi akadlulanga. Uyabona empilweni masikhula nathi njengoba sesibadala manje kunendawo esesadlula kuzona. Umuntu makafile free ukutshela umntwana akafile free ukukhuluma nawe or umuntombazanyana encane mayifile free ukushola ukuthi hey mama manje ukuze ukwazi ukumcushisa. Angithi ungamehluleli ukuthi hawu khona umuntu onjalo. Hayi yeah umuntu mayikutshela inkinga yakhe uyamlungisa ngendlela engezumdicilela phansi. Yeah umkhuza ngendlela yokuthi ayizumdicilela phansi but ekugcineni kufanele umkhuze. Mara ungamenzi azibone eyisona ukudlula abanye abantu. Yona into engingayithandi. Into engiyithandayo ngabantwana laba ababhemayo. Ba honest eAlexander bangani mami labo bantu labo. Kakhulu bayangazi. Mangibuye ematatele ebusuku protect wayibona. Angithathelwa amabheg. Ngiyadla nje emotweni bathi nangu uncane. Siyahlala sipositive Chris. Ngibuza umuntu awungitshele Siphiwe. Ngibazi ngamagama ababizwa laba ngibabiza ngale ndlela abantu ababiza ngayo. Ngiprefer ukumbuza igama lakho bani nomunye ngiyabazi ngamagama abo. Kwenzakalani? Angisithathi story seside lot umthetho wami ngibelieve kuso. Ngobani ngizaba nenhliziyo embi ngizakuzonda kanti uGanda uyaqambela. Anginandaba nongitshela indaba yakho noGanda angithathe serious up until inhlangano. So since ngikhula nje bengingakuthandi ukulalela izindaba ukuthi beze ngihluphe ukumeza ngoba bengazi ukuthi yazini mangalalela la ngizazigcina ngisenkingeni ngikhuluma amanga ngoba ngizothi wrong usile kanti inkinga yeah asiqhubeke la nakho manje uyacleana 30 million. Ngifuna ukuthi wena kanti wena Chris ukuthi mangicleana 30 million le mali ngangiyibekele ukuthi phela angingedwa la. Mhlazane uNkulunkulu wangibusisa ngiyothenga eplaza noma plaza u2 la emaplazini kuza khoma cottage izindlu eziningi bese kulinywa bese nami nginendlu yami nomndeni wami bese ngiyobutha bonke labantu abakhathele ngakubona kahle ukuthi yabo laba na ungathola iplaza ubese ubuze netruck ubathathe uyobafaka lapha eplazini banika indawo ukuhlala bese uthi everyday ekseni siyavuka siyolima kuyaphekwa kuyadliwa wonke umuntu othi ngikhathele manje uya lapha kwami yona iplan yami Chris le lokuthi njalo labantwana bake emkhulekweni wami njalo angihlukani nabo kunengoma yamawisili engiyithanda kakhulu wangumntana wasimisile ithi 88 izibeleza kunga boabasekyale niwo bafuna besindi leo bafuna bephili leye sunyana lokati xophu laphula baki nwawu sindise uphilise ya baphuli bemithi doa maselana manxila bapangina mabadaba yabizwa nguwebo keku zebonke basindi swese bekalama ube vese bevuma baxole le yomelezu kolon
kukungenyaniso. Lo ngoma. Hey. Lo ngoma leyo. Iyona engithi noma ngihleli nabo. Umthandazo wami imihla namalanga. Lo ngoma leyo. Mayithamasela namanxila. Abaphangi namabhada. Uthi bayabizwa ngokuze bonke basindiswe. Okay, sibamba lapho ke. U30 million wami ke ngangibheke lapho Chris. So after that ake ngilo ngiyathandaza ngiyanikela kaShembe ngithini. Bese uqale u2024, mawuqala u2024, u2023. Ngiqale ngizwe uvuka umoya, ngizwe nginamandla. Angazi ukuthi yini lento, kodwa ngiyazizwa nginamandla. Sengiqala ke manje udinwa, ngingasathanda abantu nabegosipha. Ngizwe ngingaphatheki kahle. Ngingasakuthanda ugosipha, ngizwa amandla, ngathi ngingathandaza. Hayi, yini manje ngizothandazana kuphela thandaza. Kuqale kube nesivunguvungu ngathi umoya, ngazi ngisathi kwenzakalani kimi. Sengiqala ukubona izinto, sengiqala ukungafuni, sengiqala ungathandi nje izinto. Ungathandi konke nje umuntu mayikhuluma into engathi angizwa kahle. Angithandi umuntu mayihleba omunye umuntu leyanto yangijabulisa. Angithandi leyanto yayingenza ukuthi ngihleke makuhlele uThombeke. Yabo nje angisathandi senginozwelo kakhulu ukuzwelo kakhulu. Hawu. Kufana noma mhlawumbe umuntu beshayela abantwana. Yo. Mzondo umuntu umshayile, uNtshontshile. Yazi ngendlela engiphushela ngathi umbonile ukuthi uNtshontshile. Beze bangishayela already onancane bangishayile. Wena wenzeni? Athi ngitshontshile. Kube buhlungu kimi. Kuthi hayi ungantshontshi phela bazokulimaza uyabona. Yeah. So bekunjalo. Ngaqala ngeza umoya ke ngiqala ngingasafuna umuntu onayikhuluma into okungafuni. Wakhuphuka ke manje umoya. Angazi ukuthi ngizathi yini. Noma ngilele ngiyaphupha. Noma ngikuphi sewukhuphuka ngamandla umoya manje. Ngathi ngikwaShembe kwelinye ilanga. Ngiguqile ngisala lapha ezicelweni phela zale yampahla. Kahle ngisathi zalo mamiliyoni ngisayikhona. Phakathi ngilayilani ngisakulindile kuyahanjwa kulayini. Kufika umoya kimi. Ithi uzocela emntwini kuze kube nini. Manje umoya. Uzongikhipha eplanini serious. Ngizokuzani ngiphuma ucela emntwini ngiyephi. Hawu. Kuxakekile. Ngilalele lento. Hayi ngingazi. Ngihambe ngiqhubeke nohambo. Hayi lo moya kodwa lo moya naloma ngilaka Shembe uzwa ngamandla. Hawu. Nasengilana futhi lo moya lona sengiqala ukukelema manje hawu. Ngifuna mhlawumbe kufuna umnikelo. Eminikelo ngizwani nayo Chris ngakhula ngingazwa nje na. Kangihleli nama question. Hayi kuqala kufuna umnikelo. Hawu. Kuyanikelwa. In fact ngiyiqamba ukuthi ayiforcedwa ke inkosi yami iminikelo lapha mawunako nawunganako yawunako. Kodwa ifuna le minikelo. Ngiyakhumbula lo baba washo mhlawumbe bathi hayi kuyonikelwa kwathi ngithi inhliziyo yami ibhlungu. Manje ngaka. Funa mayiqeda mayihambile wayonikela mayibuye nami sengibona sengisho kuyo. Yazi nginelinye lokho engifuna ukuthunga ngicela ungithengele. Plus ngiyathunga vele mina ngithi ngisithungela. So ngicela yena mangabe ngithunga mina yena uzobhadala full price eRock. Umuntu othanda kanjalo. Uyabithanda ukuthi into egqokayo ufuna ngazi especially lesi bahlezi kanje. Bethanda kakhulu ukuthi le ngizosikhokhela lesi. So mayibuya lapho kuyonikela ngithi nami ngithe inelinye nje ngilithandayo. Angithi manje ngiyabona nginejealous. Ufika umcabango ngelinye ilanga ngazi ke wasovelaphi. Senginalo moya. Hayi man, wayisinikelele umuntu uhamba ngeBM lo muntu abantwana bakhuluma isingisi. Thina silale emkhukhwini phela Alexander. Hayibo. Abantwana bethu bake basisixakeke singabi nalutho. Ngeke. Kusanikele mina. Hey, zaqala zaningi indaba kimi manje. Qala ngabona manje hayibo. Kunje? Kwenziwa kasoka. Hawu, lo moya sowuvela phela ngoba phela hayi ngelinye ilanga wafika lokuthi kahle izibusiso ziyakubani la phakathi kwami nala isontweni. Engathi mina ubusisa isonto azibuki kimi.
Lokho ngisebenza lonto angiboni isibusiso, angiboni ngithe kuthiwa suthatha izibusiso la kodwa angiziboni. Hey ngiqale ngiyagusipha ke nala abangani bami la esontweni. Kuningi ezikukhulumayo. Hayi ke ngelinye ilanga sakhuluma kuthiwa ke hayi lezi zinto zokugcoka zakhona. Kuthiwa nawe uzafanele uthathe kunomuntu mama uthengisayo. Uthengisa into zama-canvas mara ke bazibiza ngesigwadwa which is akusona. Athi bese ngikhuluma nomnye ngiyagosipha ngithi wey mina angeke nje ngigqoke lento le. Into kuthiwa i-canvas bese ngiyibiza ngento engayona. Ngithi phela le akusona isidwaba lesi canvas. Ngiyabona abaphatheke kabi Chris. Ngiyabona abakhulumeke which is I was wrong Chris. Ngicela uNkulunkulu angithethelele nako konke ngakukhuluma bangithethelele nabo bonke abantu engabona ngakhuluma izinto ezingahlangene nami bangithethelele nabo abakhuluma ingami futhi nami ngibathethelele. Konke sikwenza sikwazi thina siyazikhulumela. And then indaba yahamba ufikela kubaba lapha endlini. Hayi phela ngithi bengisikhuluma lapha uzikhulumela ukhululekile. Mayefika endlini uyangibuza umanzi manje wena sowuhambe lapha esontweni wathi ukhuluma kakhulu wena lapha yana. Hey ngithuka ngasho ngathi sebezifike kuyena. Ngisenkingeni ngaphika. Ayithi sekunini ngasho ngathi hayi ngiyaxolisa Nkosi yami nabo bangixolisela kanti ilanga lami lokugcina kwasekwala nokuthi ngiya ilinga lami lelo lokugcina ukuthi ngiye kaShembe. Uyazi ke wena Chris kunento uNkulunkulu umoya ongcwele ahlala athi mhlambe ngudlulise lo myalezo. Uyazi ungazange uye endaweni ungayikho especially naso umzalwane kakujwayele ukukhuluma indaba zendawo ongayanga kuyona. Lokho kuyicala lokho ukukhuluma indaba ongayazi. In fact nomuntu wonke olalele ungazijwayezi ukukhuluma into ongazange ube khona kuyona. Ithi lento ungabungqini ubungqina bobuxoki. UThixo uyokujezisa ngakho lokho. Uma umuntu ujwayele ungabe ukujwayela ukukhuluma into ongeke uyithande mase ikhuluma kuwe noba kusemndenini wakho. Thixo lonto akayifuni. So uyazi kaShembe mina uShembe ebengisonta kuyena ni benga akuyena ke lo Shembe udume kakhulu. UShembe bengisonta kuyena angithi aboShembe kukhona abasebuhleni nowasekuphakameni. Thina besingapha kule side lasekuphakameni. Mina uShembe bengisonta kuyena. Akakazi kimi ngizokhuluma nje iqiniso. Akakazi uShembe bengisonta kuyena athi ithi nguNkulunkulu. Thina lapho besonta khona besingatshelwa uNkulunkulu. uShembe bengisonta kuyena ubengavumeli amaNazaretha lapha athuka inhlamba. Besifundisa inhlonipho. So yiko lokho engithi ongizwa ngithi ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe ngithi mase kufika lwami ongakhona ukuzibamba kwakuyinyama leya. Ngoba bengiphethe kahle ngesikhathi bengilapha. Sikhumbule enye into futhi bazalwane sonke. uNkulunkulu zonke indlela uzihambile akulona iphutha. uNkulunkulu befuna ube lapho ngaleso sikhathi. Ezakhipha yena futhi. Ngoba ngesikhathi ngikaShembe bekukuhle kusherwa kunothando lwakhona lapho bengikhona. Kuyadliwa nonke nini uyabona kufana nokudla mawufika baya welcome abantu balapha kwendlala icansi bakuhlalise bavule ikhaftina badle nawe. Kunezinto eziwuthando ekuwukuthi mawumuntu yiko lokho ukuthi omunye umuntu mangikhuluma ngoShembe ngicabanga ukuthi ngikhuluma nesilwane okanye ngikhuluma ngoSathane. Lapha yana futhi enye into eyiphutha kakhulu abantu abayikhulumayo. kaShembe ezinye izinto zenziwa ngoba sezenziwa manje ngefashion ne. Kodwa isihlabelelo sakaShembe asikukho la kulotshwe khona ukuthi uShembe mhlambe umqalo wendlela ukuthi akulotshiwe ukuthi ubhalile wathi ngikhonzeni ngoNkulunkulu wenu ithini nanithandaza mina. Izihlabelelo zakaShembe zingobuNkulunkulu unobuthixo. Ngifuna ukusho zingobuthixo akhona indawo enye engayifunda kulezi zihlabelelo ezithi bizani mina ngokuthi ngoNkulunkulu. Ngikhulumela mina uShembe bengisonta kuye. NoShembe lo bengisonta kuye ebeshwe ethi yena akayena uNkulunkulu. Kukhona uNkulunkulu. Futhi benokhuluma ngoJesu Kristu. IBhayibheli kaShembe zange kuthiwe thina umuntu wakaShembe akangafundi iBhayibheli. Leyo ngifuna ukuyibeka icaca. kaShembe iBhayibheli liyafundwa. Wena ubese ungalifundi wena iBhayibheli. Ungalifundi wena kodwa ukuthi aliphathwa liyaphathwa lifundwe. In fact angithi awazi ukuthi kufundwa neBhayibhelini.
So injalo-ke indaba mina kwaShembe yiko-ke lo ngithi whatever engayikhuluma ngicela uNkulunkulu angithethelele nabo bangithethelele manje nakuwo wonke umuntu emhlabeni nje engamona angangithethelele. So ngiza-ke manje kule point yokuthi umoya ongcwele ufika kanjani-ke ngaShembe ngilapho-ke ngiyonikela wafika-ke manje umoya kaNkulunkulu ngizwa amandla. From there ngalokho ngizwa amandla ngelinye ilanga sengihambile ngayo ekhaya sengiqala ukubona izinto nasekhaya ngibona izinto so sengikhona ukubona izinto ngibona izinto nje ngathi kukhona ukukhulumayo. So sengiqala ukubona namavesi manje amavesi ngiwabone sengibuye ekhaya ngaboleka iBhayibheli kuma sengifuna sithandaze sengifuna senze kahle sengifuna yonke into ibe right angisafuna umuntu mayithuka umuntu ngaboleka iBhayibheli kuma ngiboleka iBhayibheli ngalithatha ngabuya nalo la ekhulu ngalithatha le Bhayibheli ngahlala nalo 2024 ngahlala nalo isikhathi eside ekhaya and then yathi lapha ngabo mhlambe April May I'm not sure uvuka umoya kakhulu ke manje sengathi ngaphuma ngishumayele sengathi ngaphuma ngitshela abantu angazi ngikhulume ngomoya ongcwele ngikhulume ngemisebenzi kaNkulunkulu ngikhulume nokuthi wawenze kahle uNkulunkulu akayifuni lento yabona nathi mangidlula lapha edrobheni mhlawumbe uzoyikhulunywa ke uJesu kwathi ngangima nje ngizwe ukuthi yabo lo muntu lo lento ayikhulumayo unamanga akasho uNkulunkulu kanje kodwa ngazi ukuthi ngivelaphi ngithi uNkulunkulu akakazisho kanje ngathi ngamnxithi mic ngibona ukuthi hey lo muntu wenza kancane lokushumayela kwakhe ayikho lento ingathi ngaya ngithatha imic ngishumayele kodwa ngazi ngishumayela ngeBhayibheli angilasi kodwa ngiyazizwa ukuthi ngisemandleni ngishumayela. Ngelinye ilanga ngicabanga hayi iphinde yehle lento ufike kimi ukuthi hayi ngabe ngiyanza ukuthi ngisindiswe yini lento le ngoba ngathi ngiyazi kodwa lento linoNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngathi ngihleli ngathatha iBhayibheli ngayipheja encwadini kaMikha lapho ngaqala ngabona umoya ongcwele uMikha 6:3 mangifunda incwadi kaMikha 6:3 ngayivula kaso angithi iBhayibheli ngavele ngayithatha lapha ngathi ukuthi ngivule ngayivula kaso kwavule kuMikha kusho ukuthi amehlo ami aqonda straight ku6:3 lapho uNkulunkulu uthi bantu bami ngenzeni kini ngafunda lapho ngangasadlulela phambili yaya ku6 yathi ngiyakusondela kuJehova nginantoni nakhona yama kanjalo ngayivala iBhayibheli ngaleso sikhathi Chris ngagijima ngayoyifaka kude ngabheka ukuthi ngabe ngayifihlaphi ngoba ngiyabona ukuthi ngathi ngizela nenkinga ngayifaka phela iBhayibheli ngangihleli ngihleka nje Chris ngangibheka hleli ngibheka dala nje iBhayibheli ngayithatha serious ngangibheka ngithi hey abantu badlala bheke nalamagama boJohabi bani maningi lamagama keBhayibhelini ngihleke ngife ngithi umqulu ngawuqala ngabe hayi banesikhathi abanye abantu phela umqulu nje angeke ngizihlekele ngakhumbula yesisu sasiswami uthi wexolo uyazi ukuthi iBhayibheli ufunda 360 unyaka wonke January mara ithatha 365 hey ngakahleki Chris ngithi ezintweni ezingaka usifunda leBhayibheli yinto abeyicabanga ngani le iBhayibheli engayiqala ngaphi umqulu nje ngangayithatha serious iBhayibheli ngangingalazi Chris iBhayibheli ngavula le ndawo hawu iBhayibheli ikhuluma kanje ngatshawa uvalo manje nasebusuku sengiyaphupha sengiyabona izinto sengibona hayibo yini le kwafika kimi ukuthi ngingabuki ngisindiswe ngaqala ke manje ngakhuluma nalo moya ngazi ukuthi yini ngithi uyabona ungakuqala ukufuna ukuba ngiyasindiswa mina angeke ngisindiswe nje hayibo hayi kuloko kufika ngicabanga abazalwane ngithi hey angilapho bazalwane ngithi hey ngeke ngamane ngihlalela ngiyike lapho nje ngibuze ngangikhuluma ngathi ngikhuluma nomuntu ngithi kanti ubani wena ufunani ngithi ngeke mina ngixakeke kakhulu angingeke nje yabo le yini lento enoNkulunkulu ngayiva mangingahlabeleli izihlabelo zamawiseli vele uvuke kakhulu umoya ngizwe ukuthi yabona manje ngiyathandaza mhlawumbe ngizibonise ngiphansi ngithandaza into engazange ngiyenze izihlabelo amaculo asewiseli ngangwagcina ikudala ayivuka phonsane
mhlambe angiya ngemsebenzini ngiyaclean even ngisendlini abelungu. Khona lapho ngithola kahle kakhulu ngoba abelungu abekho. Ngiyovuka kumoya lo ngithandaze ngithini ngiyathandaza now and then ngiyathandaza. Hayibo yini ngifonela omnye usisi ekhaya usindisiwe wesisi nali lizwe lapha kumika ubani lo ikhuluma namagama wasakubani ethi bantwana bami nginenzeni angikhathalelanga ngani na athi hayi uThixo ekhuluma namaSirayeli lapha amaSirayeli ayingasahambi ngendlela elungile kithi athi hayi maxolo zafanele usindiswe ha kingangadinwanga Chris kithi kisindiswe mina dawa ngeke iyona into engengiyenze leyo hayi wahlala lo sisi wangeka iwavuka umoya awungiphumlisi Chris ngifuna ukucabanga into zami uyangishifta 30 million awusayicabanga usakhona ngifuna wona vele ngicabanga wona manje ngathi kunento okushifta usathi ucabanga ngo-30 million kuvele ingoma uthi Nkosi ubundida daye kulahlekeni kwam Nkosi wamanula ndafuthi ekhondweni ndafunyanwa kuthi kibuze lo mphetesho amawisili lo mphetesho ubuyaphi ngelinye ilanga ngithi ngivuka ngibhedeshwe usiyakudumisa Thixo hayibo ngamanye amalanga ndiyakhona umbhedesho amawisili kahle hayibo sengiyabhedesha futhi ngibhedeshe ngize ngiyovala ngiphinde ngiqala ndiyakhona ugcobani kuyeva mhlaba wonke hayibo kangisigcineni lezo kushiza ziza Chris ziphuma ngiyabhedesha nake emsebenzini ngiyabhedesha angikhoni mangithi ngifuna ukucabanga le ndaba yami ayicabangiki kanti ziningi phela izinto zami ngifuna ukuzilungisa ayikhona wathi lo sisi ke manje kuzamela usindiswe ngiyahluleka ngabona ukuthi phela angisakhona ukucabanga manje ngizohlanya ngcono mhlawumbe ngathi sengisindisiwe kodwa ngala Chris into ebangela ukuba ngala ukusindiswa angithi lapha eAlexander kunale labandla leya ministries uyabona kunakhuluma abazalwane ngominsi ngithi into ezenziwa abazalwane nabo ba excel labantu abangala ngeke angiyi ngicela ngihlale ngithi futhi ngasho ke kulomoya ngathi yabona ngabona ukuthi ufuna ngisindiswe kade ufuna ngisindiswe ngathi uyabona mina angifuni ukusindiswa ngibe ngikhohlisa mina ngifuna ukuziyela isokweni ngephisi ngoba ngiyazazi ukuthi ngumoni ngifuna ukuzonela ngoxolo suzoke ngimoshela into yami angidingi impela ke yabona lo ishoyo ngoba manje ngiyazi ukuthi once ngisindiswe kuzafanele ngihambe ngokulunga lokho ke ngazimiselanga ngakho yeke nje ngizonele ngizibhedele mina ngoba I'm not ready hayi phela manje ngifaka kwenye into ngithi uyabona labantu ngithi ngicabangela alole stress la kwathiwa nangupastor uthandaze kwavuka umuntu ophuma eboxini esephethe ifone enza kanje edla amasaladi hayi ngithi inkulunkulu uthi uyibonile le nto uzibonile lezi ngithe uthi uyababona labantu abangabo ngithi ngeke ngicela ngiyeke ngikhuluma amangami nje ngoba le iza ngifaka inkingeni le yakho hayi kwabonakala ukuthi umoya hayi uyahlasela hayi ngangingekavuma ukusindiswa so uhlasela ngamandla kule weekend kaloku ethi Lusi sibangifaka egroupini abazalwana hayi ngezwe abazalwana hayi sindiswa amaxolo lapho umoya ongcwele ukhathile abantu uthi bayazi ukuthi yena kanye lo moya ongcwele ngofuni angiyazi lento kusho ukuthi yena moya ongcwele lento okhuluma la ngemicabango ngoba yangiphazamisa kahle abazi ukuthi iyona kanye le ngayifuni ngoba abazi ukuthi ngiphazamisa kanjani lento noba ngilala noba ngithini manje kwathi lo sesingisindiswe kuleli veki uvunguza kodwa ngizwe ukuthi ngiyafuna ukusindiswa ene lo moya lo ukungabikho nawungekho ngiyawukhumbula at the same time uyangiyadinwa ngoba umnandi wona sikhona isikhathi uzwa ukuthi khona ngiyawuthanda kodwa ngesinye isikhathi uzwa ukuthi ngiyawuthanda wona uba bekuza wona kodwa angathi ngisindiswe ngoba kahle mina ngifuna ukuzonela uyazi ke futhi la umalanga la usathana into ayenzayo le emakitchen ngiyabelungu bayathenga ke Chris babeka izinto emagarage ngamabox all along nganganandaba nalezo zinto lezo sonke lesikhathi bezikhona ngizibona mhlawumbe ngize ngishintsha ama blocks mhlawumbe ezinye sezibolile amabheke mhlawumbe nezicathulo sezinyathelene wathina baphi yabo okanye bazibeke nje angazi bazibekele kodwa ziningi ngathi
kusho ukuthi ngazisheka mhlawumbe ey'nyangeni ngathi hey bonazi lezi zinto ngafitha ngathi yaboke lezi ngazikhetha nje zazi-few ngazikhetha ngafaka ebhikini ngathi ngizazithatha lezi ngashaya uvalo olunye kodwa ngathi hhayi anginandaba nanokuthi ngizozithatha lo sisi-ke manje sebeyangilandelela ukuthi hayi sindiswa ngithi abazalwane baqalile kokuzwanyana into enyani sebebona ukuthi ngisindiswe ngathi ngizophuma kule group le ngathi ngizophuma ngathi wathi lo sisi thatha ifoni usindiswe kuleli viki ngathi sisangisindiswa kuleli viki awumi kancane ngizasindiswa ima ngizavuma kuzovuma yini uRomans 10 chapter 9 bazongivumisa ngathi ima kancane sisi ngizasindiswa kodwa khawumi wama lo sisi lo uyazi ukuthi ngithi ngixakekile mina uma sesingixakeke kakhulu kusakhona into engisafuna ukuzihlanganisa uyazi ukuthi ngixakweni Chris ngangifuna ukuyontshontsha emakhishini zona lezi ngifuna ukuyontshontsha ngithi ufuna ngithi ngisindiswa ngaleli langa lo sisi mina ngithi ngisindiswa sengintshontshiwe ngithi ngisindiswa sibe sezingakumina ngoba ngiyazi ukuthi phela mawusindiswa ungebi ngithi uyabona manje lo moya uwo lo ofake ngisafuna ukweba kahle ziningi lezi zinto zabelungu la amakhaphu nakahle lavalelwa agcwele idust manje sengifuna ukweba manje ngithi ngiqale ngintshontshe zibe ngakumi ngizasindiswa sengintshontshiwe sezingapha ngakumi bese ngivumeliswa manje ngizolivuma next week Sunday ngithi ngempela ngathi ngifika lapha ngantshontsha kazi ntshontsha Chris kazi ntshontsha sengiyawazi lo moya senginoxoxa nawo ube mnandi ungifundisa ukuthandaza angavumeliswa ungifundisa ukuthandaza ungitshele nala emsebenzini ukuqala la ugcine hayi kodwa wona lo moya ngisiza la emsebenzini uyangilekelela uyangikhombisa ukuthi nabeka ifoni phansi qala kanje wenze kanje qala lapha hayibo sengiba la emsebenzini indlu sengishayibe clean nalezi bengasazenzi gibelana phezulu nje ngisho ukuthunga soyangifundisa uba nawufika la enza kaso kona lo moya lo lento iyangisiza ngangithi into phela ngangazi ukuthi kintwana lento liyangisiza but into engifuna ukusindiswa ngithi okay ayi kwabona iza ngamandla ngathi okay into ezoba ngcono yini ukuthi ngizintshontshe zize ngakumina bese ke Sunday ngizabe sengiyosindiswa sezingapha so hayi leyo uNkulunkulu ngikayibale ngoba mhlawumbe zingakumina Sunday ngasindiswa wakuvuma ngavuka wathiwa phamisa izandla wathiwa wavula Romans 10 chapter 9 angikwazi ukuvula iBhayibheli ngivula ngapha Chris amaRoma ngapha ngithi hey ngivule wesisi hayi leli lami lesizulu isiBhayibheli amsho uphethe lesixhosa lapha lifana naleli lami ngalivala ngithi awekho amaRoma la kule yami wayivala wathi bheka qala ngemuva ngapha ngaqala ngapha angapha kwathiwa wemaxoli uyabona iya kuRomans wangitshela ipage ngaya ngikwabalula hayi page wathi uyabona kubhalwe bani ngithi kubhalwa baseRoma 10 omkhulu ngithi wathi hamba ke kulo 10 omkhulu kunamagama amancane ke lezo zinto kuthiwa iverse ngithi verse washena okay wathi yakunani ayike washo ke ngifundela nakwezinye wathi ayike uMaxolo sosindisiwe ngithi kanuna kanjalo uqedile wathi ngalelo langa umoya walala umoya mawulala umoya ngathi abangazi kahle ngizophuma kwakule group angisindiswanga ngoba kwayilanto ungincedile lo muntu leyo ngangivukile sevene yalala lento yathumalala ngizaphumula ngezinto zami kahle ke baphinde bangibona bazabona ngo-exit lapha shaya left ngoba bangimele nabo so hayi emveni kwalokho ngabese-ke ngingekavuli angithi ngangitshotshela stwiki ngolwesithathu Chris mangifika endlini ayisekho manje le nto hawu ayikho lento iyephi ngaqala ngabona ukuthi akusemnandanga lento le ngivume sengitshontshile kodwa lento yangishiya ngalela langa ngangitshontshile ngathi ngifike eTexini ngeze ukuthi ayikho ngoba ngangazi nangihlala phansi ngathi umuntu ohlala nami bese siyaxoxa kumnandi nangiyofika endlini ayikho lento ubhlungu baba lapho Chris ubhlungu baba lapho uyazi lapho kwangakhaleki Chris kwangadleki kwangathandazeki kwangalaleki ayikho into eyayenzeka wabona ukuthi nokufa engathi ngekufeke nangathiwa mhlawumbe mangithatha ukufa ayikho into eyenzakalayo kodwa kubhlungu angaze ngingachaza kanjani ngathi uNkulunkulu ngithethelele kanti ngempela wena khathi ngizaziphindisa azange ngisazilinganisa Chris ngabese ke manje ngabona ukuthi lento serious ngavuma ngasindiswa
emveni kwaloko ke kwathuleka. After lokho waqala ke manje wakhuphuka umoya kimi. So khuphuka manje umoya. Ngabona uyabona manje so uyabona ukuthi untshontsha kufuneki. Nalezi ngangintshontshe kudala la endlini. Kwamele ukuthi ngiyazihambisa. Yebo. So umshado wasovela uphelile. Sase singasezwananga nje saxabana zange sixatshwe ngesinto saziloba nomyeni wami sisakhuluma namanje siyazana we are good friends. But i-communication ayikho. Ngobani? Ngangithatha ngishahlela ngangiganyela isithembini uthatha indoda umuntu phela uzisa umuntu ubhlungu. uNkulunkulu ayikho into eyifake Chris kuyi. Ubuyisela yonke into. Yes. Ithena sekuhamba isikhathi nesiphithiphithi lesasenzeka ngoba uyazi mangabe umuntu ukamoya uqale ulokhe njengoba ngishadile. Uqale ulokhe ama feelings. Ngoba phela kwakunzima uyazi laqala lento mhlawumbe le ngo2022 ngangasafuni ukuthintwa yabona uze ukuthi awufuni ukuthintwa. Manje ithena uma sehlukana kumina zange kubhlungu ngoba vele ngazi ukuthi -1 problem lengivile ngingasazwani nayo nje. Kusazwani nokuthi njengabashadi. Sesixabana njalo ubone ukuthi manje nawe uyahlukumezeka. Yeah, so kwaba njalo ke manje kwaba ile zinto zokuntshontsha ngaziphindisa. Konke nje okwakungcolile, konke nje izinto ezazingekho right, hayi kwakungitshontsha into engihlasela kakhulu. Ngaziphindisa ke Chris izinto zokuntshontsha. After that ngathandaza. Kwazofika isikhathi salvation singitholile ngithi insindiso. God gave us grace. Kwazofika isikhathi surrender. Isikhathi repentance. We Chris bazalwane nonke angeke umyekise into umuntu ongamdalanga. Uyazi nasabazalwane ungaze ucabanga ukuthi uzaguqula umuntu ungamenzanga. Ngoba lento uthi uNkulunkulu masingakhathazeki ingato. Thina masibheke kuye kuphela. Ungazikhathazi. Lento okufuna umuntu abe yilento wena uyifunayo izakwenza ube nenhliziyo embi uzonda abantu. Awubadalanga labantu. Lezi zinto zikhulumayo ukuthi ubani waphuza utshwala, ubani isifebe, akuyena wakho umdalanga. The worst part umoya ongcwele wangivezela ukuthi izinto ezinye ezikhulunywa abantu uyakwazi ukuthi mhlawumbe mina ngumfundisi. Ngiyakwazi ukuyokhuluma ngezifebe le ebandleni kodwa ekhaya zona lezi zasekhaya ngizitshela nini. Like leza kanzimande mhlawumbe nezakadlamini komalume bami. Ngibaqokelela nini ngibatshele letho engitshela abantu lengaphandle. Umoya ongcwele utshela mina ke. Ngifundiswa ngalonto. Bible zange ngilifundiswe Chris. Umoya ongcwele wathi kimi vula incwadi kaIsaya. Ngavula so. Owathi umoya ongcwele kimi funda incwadi kaIsaya. Emveni kwakho ngangitholile yakamika ngithi. Hey, ngathi mangivula ngithi kanje wavela uIsaya. Ngambheka ngoba ngangamazi. Ngambheka. Isaiah 1:266. Kade hayi ngeke ngikwazi ukuyifunda le ncwadi engaka. Kade hayi ngikwazi ngangikhuluma naye njenganawe okanye njengawo nawe noGanda. Athi omunye pheka ukuthi hayi ngeke ngifuni. Yabo. Umoya ongcwele unjalo Chris. Akayona lento esisabekayo ukuthi hayi uzohamba ugobile ugoqe ube namadolo uphaphade. Hayi. Ukwenza ube free ngalendlela emangazayo. Uyakukhulula. Kade mina Nkosi ngazi mina umoya ongcwele angikwazi ukuyifunda ngikwazi uyangaza ngikwazi ukufunda iBhayibheli. Angikwazi nje ukuvula mina ngeke ngiyifunde. Yazi Chris ngabona mina uIsaya ngimazi. Sengazi iscripture. Mina Chris ngaleso sikhathi ngangibona iscripture ukuthi ngikwazi ukuye eBhayibhelini. Ngangibona iscriptures zibhalwe na ke tracking. Naphansi noma kuphi. Okanye umoya ongcwele akhuluma kimi. Mina iBhayibheli angikwazi ukuyivuka angiyivuka ngifundiswa ngomoya ongcwele ukuvula kanje. Kwaphela ngicabanga ukuthi ukuvula iBhayibheli kanje umuntu owaziyo. Mina umoya ongcwele ungifundisa ukuvula iBhayibheli kanje. Bese ngiya endaweni eyi1 bese ngilivala iBhayibheli. Lo ndawo ikhuluma nami. Yonke imihloko ngaqala Chris nanamhlanje ngivule kanjalo izolo. Iyona indaba zami ngizithola eBhayibhelini. Indaba zami ngizithola emntwini wonke. Umoya ongcwele ngifundisa ukuthi uzahlonipha wonke umuntu nesidako. Mangiqala ukuvula uIsaya ngamazwi uIsaya. Wonke uIsaya makukhuluma ngencwadi la mhlawumbe ukhuluma ngani ngiyazi uIsaya lo. Mina ke Chris angiyazizwe angilazi amavesi nama chapter. Mina ngazizwe kuphela.
futhi akungikhathazi lokho ukuthi ichapter ngiyazi ukuthi iphi hayi ngikhuluma izwi likaThixo kuphela wena uzalazi uzalugugula ulithola ukuthi lento engiyikhulumayo iwe iphindawo angithi so uNkulunkulu Chris akukho ukukhathazeka umoya ongcwele momthemba sithemba umoya ongcwele ayikho into angayenzi Chris ukuholela izinto enzonke into okufanele uyenze namhlanje izwi la namhlanje uzakutshela inkinga umoya ongcwele angitshela yona uthi inkinga abantu bahleli befuna ukuzwa indaba ezinhle ufuna mhlawumbe bakushunyayela umuntu ufuna lezi ezithi you are the head you are not the snake lezi ezikhuluma ngokuthi uzathula ubusi newine ezikhuluma ngendaba ezinhle ezijabulisayo uyazi umoya ongcwele uya ngendlela engimazi ngayo umoya ongcwele noba ngizehlelo obuhlungu ukuyakutshela la ukuthi kukhona into ezokwenzeka akuvulele ilento ukuthi wazi ukuthi umoya ongcwele manje uyakutshela lo nto izokwenzeka ngempela akwazi ukuthi kungenzeki uyakhuza akukhuza la kodwa uma ungamlaleli awunaki ngoba into eyenzayo wena ufuna lezi ezifuna ezisuta wena ukuthi ngifuna ini uma sesiphiwe umoya ongcwele akusho ukuthi asizohlupheka ngoba encwadini kaIsaya uyasho ukuthi ngikuhlengile uthi uyakungena emanzini amaningi awuyukhukhuleka athi uyakungena emlilweni awuyokusha lo ke uIsaya 43 uverse kodwa ilapha Isaiah 43 uverse 2 ngiyakholwa so usho kanjalo incwadi kaIsaya so ayikho into okufanele sizikhathaze ngayo okunye uNkulunkulu angimbulela kona mina uNkulunkulu akanginika into eningi angifuni futhi ukuzigcwalisa ngento eningi uNkulunkulu angayishongo kumina kulula kabi ngihamba ngincwadi kaIsaya ngabuza ngathi uNkulunkulu ngiyephi esontweni wathi hamba ewisile hawu abazalwane bathi ewisile umoya ongcwele ayikho wathi hamba uye ewisile usonte nje ewisile mawufuna isikhathi esiningi awuye esontweni wena uzahlala la ngaye ewisile ngiyaziyela nje uhamba umoya ongcwele mangisewisile hayi awuhambi Chris nangihleli nalabantu abonayo awusuki kimi umoya ongcwele awukaze wasuka from 2024 mina ngahlanganisa 2 years besindisiwe angakazi kuhlanganisa lalela ke kwazofika isikhathi se repentance nasifika isikhathi se repentance Chris lento ekuthiwa ukuhlambuluka masifika leso sikhathi leso uyabona kula emhlabeni Chris nakuthiwa wena wake wakhala ne usho umama noba usho umntwana noba usho yini kwanye ulahlekelwe yini hayi baba awukakakhali ungakahlangana leso sikhathi se repentance lesa sikhathi sokuhlambuluka amabandla amanye akathiwa iza kumfundisi ufika uchaza izono zakho hayibo leso ngathi mina manje angazi isona bengisenze last week wena uyasikhumbula isisonto senze ku 2023 manje namhlanje manje uzazichasa usithini ke la kimi mangumfundisi ngithi Chris ngizakubhabhadisa goqala hlambuluka ngihleli kaso hayi ke nawe usangitshele ngeba no that's uNkulunkulu akafuni lonto uzangitshela la ngoba uzangitshela lokho ukuthi weba waphuza ibhili sho lezi ezisimple akudlalwa lana ke Chris kaNkulunkulu akunamdlalo this is not a game Holy Spirit is not your friend it's not a joke repentance akona umdlalo wabantwana uyayibona lendlu yakho ingakanani lezitulo ngeke uzuzibone makuthiwa inkosi ungene lapho ufaka umoya ongcwele ninoyithu ngeke uzuzibone lezi noba zakushayisa noba zikwenzani ngeke ubone ngithi uma ngabe wake wakhala emhlabeni awukakhali ungekabole TV ekuthiwa iyodlala yazi abantwana bakaNkulunkulu Nkosi yami kuthiwa iTV uzathi naso ufile ubona izono zakho manje ngibuza ukuthi usaxolelwa nini at the same time bathi uphenduka usenganeni okwethuna at the same time kuthwana sowungale sowufile uzayobona izono zakho ukuthi wena wenzani kune TV edlalayo Chris idlala la emhlabeni yiyona lo TV ozazibona wena ububi bakho ukhalela izono zakho ula lo nto ke Chris awuzenzeli mntana sekangabi novalo ukuthi ayiwanda mina ngesogwini noma ngithini apha nithile efika umoya ongcwele azokwenza lento yenze ku uNkulunkulu uJesu Kristu wathi ngizawuhamba ngizathumela umthuduzi ngizathumela umoya ongcwele uyena uyakunifundisa yonke into ukuthi kufanele wenzeni ngoba uyazi inkosi yethu uJesu Kristu yazi kahle ukuthi ayikho into esingazenzela thina ngokunokwethu asinawo amandla kodwa ngosizo lamoya ongcwele uzasinceda uncede mina ke
So ngawurepenta Chris waqale wabona. Ukurepenta ke Chris kufana nokuthi usuka ifana nebridge. Ukuthi usuka ngapha uza ngapha. Uma urepenta ayikho into ebuhlungu ukuthi hawo amabhuluku wami, hayi amacici ami, hayi umoya ongcwele yena uyazifundisela wena ukuthi yekani. Uyakutshela noma ugqoka ukuthi lena hayi. Zikhona ezinye izinto eyobona ukuthi abantu sebezishisola inyama Nkosi yami. Futhi ke akuyona indaba yami ukuthi ngithi Prince Chris ikhulula iskin jean. No. Umoya ongcwele uzafika kuwe ngesikhathi sakho azokufundisa indaba zakho. Le indlela eyami. Nawe umoya ongcwele akikho ngcono angenzanga ngcono. It's not like mina khona angenzanga lutho bengifana nomunye umuntu. Kodwa umoya ongcwele ungincedile yena wangirepentisa emveni kwalokho. Chris ngeke usarendi kalula entweni kubophile. Futhi inkinga abantu abazalwana abakholiwa abalazi iBhayibheli bafaka ingcindezi ebantwini. Uthi uThixo uzamjika kanjani umuntu ongamdalanga. Size ke sana sabazalwane singabi namahloni sithi bazawutshisa ogwini. Usha kanjani into ongayidalanga ngoba nowakho umntwana angeke uzathi yeliphi ivesi elithi umuntu okanye yeliphi ivesi elilotshiwe ngoba umoya ongcwele emhle ngoba yonke into iclean kuye. Zonke zilotshiwe. Ngambuza umoya ongcwele ukuthi kanti lena ivelaphi? Wathi alikho ivesi elilotshiwe ukuthi abantu abathi kwabanye abantu bazakhamba bawushisa ogwini. Akekho umuntu ophiwa amandla wathi xoliswa awuzuhamba ukutshela abantu ukuthi nawubona umuntu wena into ezoyenza la ngizakunika ukuthi fanele wenze ngoba wazi ukuthi futhi kufanele wenze. Ngikubize ngegama lakho wonke umsebenzi engizokunika wona ngizawenza mina kuwe. Awungangikhululekile. Ngangikhululeki ngoba ngenyani lapho uyenza ayikho into umoya ongcwele akasona isithutha. uNkulunkulu ngeke akubize aqede afune wena uzenzele into yakho. It's like umntanakho khona umbiza lapha phandle uthi wemihle wozala Yolanda wozala abantu abami. Okay, hlalani. Angithi bahlala babheke mina bathi mama bahlale phansi. Angithi balindele mina umuntu obabizile ukuthi mangibanike umsebenzi. Okay, emihle thatha ibhakede or clean wena uyapheka emihle. Wena uyahamba uyesitolo. Manje ungitshele nangumzali ubona umihle ngisabizile angamniki umsebenzi. Useyaxhuma uyapenda uyagxuma ubiza abanye wozani la nizolima uma ningalimanga umama uzonishaya. Uyambona ukuthi lo muntu njengomana abantwana bami yabona umihle nje angasuka wozala wena bani lima ngibize yena naye lento engimbizele yona akakayizwa Chris ilento ezabadukisa bonke ke labantu kwayena i-calling yakhe akayazi. Uthi uyambona ngelinye ilanga uyapenda uthi uyambona nangegadini lihantu ihlala la gcina sowunolaka unenzondo khathele ngoba usebenza umsebenzi ongawunikwanga. Mama ngiyazi ukuthi sazoqhubeka ezinye indaba ngiyabona ukuthi ngeke ustop. Angeke stop. No sizoqhubeka nazo ngokuzayo but kwamanje asimila. Siyabonga kakhulu ngomlayezo wakho. Siyawujabulela kakhulu. Asilaleleni umoya ongcwele. Asikazenzeli izinto ngokunokwethu. Singabe abehluleli. Amen. Siyabonga. Thanks to Church Finance for sponsoring with this episode. We really appreciate it. James, are you out? Yeah.